видеода арабаш бар болмокчу, каналдан алыстабаңыздар тугандар. Канчадан экен? 30 000 сомдон кочкор бар, Жаштары? Жаштары Эки тиштер, бербеген сен аларыңыз. Бербеген сен алыңыз. 27 000ден бербедиңиз, Канча баш бар бу жерде? 10 окшойт, 6 өлөбү? Жакшы экен. Базарыңыз берсин анда, ака. Токтоңуз тууганым, ушу видеону аяга чейин өткүзбөстөн көрүп коюңуз. Бул видеодо арабаш бар жана оптом козу бар болмокчу. Кийинки видеодо буйруса машина базарды тартайын деп жатам. Ал видеону өткүзүрбеш үчүн подписка жана колокольчикти всеге жылдырып койсоңуз эң биринчилерден болуп сизге жетип барат. Жана самый интересный факт деген жаңы YouTube канал ачканмын. Ошого сиздердин колдооңуздар керек болуп жатат. Аны кайдан табабыз десеңиз, ушул каналыма кирсеңиз, ылдыйраак жүрсөңүз, самый интересный факт деп турат. Кут ошол жака подписка жана колокольчикти басып койсоңуз, кирип 1-2 видеому көрсөңүздөр, эң сонун фактыларды айтканмын туугандар. Алдын ала чоң рахмат, ишиңиздерге ийгилик. Ассаламу алейкум ака, канчадан кем козу барыңыз? 10дон, кеми бар? Эркектерби? Алынды 10дон. Жакшы. Ой, аны азыр барып тартабыз, ака. Майла, ака, анда жакшы жеткиз алыңыз. Канча баш бар бу жерде, ака? 19? Жакшы, ака. Ассаламу алейкум ака, канчадан кем бар? 15 000 сомдон, Эркек ургачы? Эркектер, Баары эле коз окшойт, Канча? 120 баш, Бербеген сен аларыңыз? Аркы болот. Потолок, ака? Канча? 14,5-дан сурашты. Канчадан сатты? 50 башты 14,5-дан бербедиңиз, Жакшы экен. Базарыңыз берсин анда. 120 баш экен туугандар, мынакей. Ассаламу алейкум, шеп. Байкес, канчадан экен? 16,5-дан, Бербеген сен алыңыз? Сурабады, Кочкор барбы? Коз бар окшойт, баары эле. Базарыңыз берсин, акам. Шеп, коз бар канчадан экен? 15 000ден, Бербеген сен алыңыз канчадан болду? 13,5-дан бербедиңизби? Эркектерби? Эркек козу бар, 13,5-дан бербептир, 15тен сураптыр өзү. Шеп, канчадан экен козу бар? 16 000ден, Эркектерби? Бербеген сен алыңыз? 15тен суратабыз. Канча? 14тен бербедиңиз, Жакшы экен. Бу жерде канча баш бар, акам? Майли, 11 баш, Базарыңыз берсин анда, акам. Козу барыңыз канчадан экен? Канчадан экен козу бар? 15тен? Бербеген сен аларыңыз, ака? 12,5-дан? 14тен бербедиңизби? Эркектерби? Эркек козу бар экен. Шеп, канчадан экен козу барыңыз? 10 000 сомдон кеми бар. Эркектерби? Бербеген сен алыңыз? 8ден бербедиңиз, 5 баш экен, Базарыңыз берсин анда, акам. Шеп, канчадан экен козу барыңыз? 13төн кеми бар, Бербеген сен алыңыз кандай болуп калат, акам? 9,5-дан? Жакшы экен. Эркектерби? Эки эркек, 2 ургач. Чоңучу? 25. Жашы кандай аныңыз? Жашы 6 тиш, Бербеген сен алыңыз ошон, акам? 21,500-гө бербедиңиз, Базарыңыз берсин анда, акам. Шеп, канчадан экен бу козу барыңыз? Козулар 15тен. 15 000 сомдон, Эркектерби? Бербеген сен алыңыз? 13,5-дан. 13,5-дан сатпадыңыз, 14тен сатам. Жакшы экен. Бул диши кочкор бар. Номериңизди айтып коесузбу? Экотең жакшы. Номериңизди айтып коесузбу? Адамдарга керек болуп калса. Чабышат да. Базардан эле келе берсин. Базарга эле, үйдө жокпу дегеним. Болду, акам. Сатып эле кетсин. Этти козуңуз канча экен, шеп? Этти кой. Койбу уже. Тиши кандай? 2 тишпи же 4 тишпи? 6 тиш, Ургач окшойт, собук.
Bağısı kança aka? 18 yarım kemi var ha? Berbegen sen ağız. 16 berdi berbediniz ha? Bazarınız versin ondakan. Kon kozu var kançadan? Ya. Kozu var kançadan? Aytqысы келген жоқ туғандар. 13, 14, 12 ha? Жақсы. Шап, қаншадан кен қозы барыңыз? 12, 16-дан, бербеген сені барыңыз. Арқы болды, Еркек бұрғачы бар бұлар? Бұрғачы, 3 өтен, жақсы әке. Шап, қаншадан кен бұл барыңыз? 14 tane kemi var ha? Erkekler mi? Bu dişi koçkar var buyursa ha? Kança baş var bir yerde? 15 baş ha? Berbegin sen ne varınız? 13'ten berbediniz ha? Жақсы. Bazarınız versin anda. Sattınız bakın? 16'dan sattınız ha? Bazarınız versin akam. Şap kançadan ken kozu varınız? Optumga 14 milyon. Optumga 14 minden ha? Berbegen sene varınız? 18 milyon, 13 milyon berbedik. 13 minden berbediniz tegiz ha? Ştuka kança ok bat oşanda? 15'ten sonra da 14'ten sonra. Kança baş var beriyedi akam? 13 baş ha? Barlı erkek mi? Bazarınız versin onda akam. Kançadan ken aka bu varınız? Арқылда 15-тен бар. Kançadan kançaga çeyin o şoğurunu aytıp koysanız boğdu akam? 14'ten 18'ge çeyin ha? Baba var dile var okşaydı ha? Kozu koydu. 25 minden ha? Onda Gisar'da çe, onu bala aldı. Kaçtı Gisar? 20 bin aldı, onu bala aldı. Kozu. Koyun adam tartmayla. Tartı öreyi. Kançadan ken şap kozu varınız? 13 minden ha? Berbegen sene varınız? 11 jarından ha? Kança baş var bir yerde akam? 30? Erkekler mi? Kançadan ken şap varınız? Optumga 13'ten. 13'ten ha? Erkekler mi? Urgaç ençik. Urgaç ençik ha? Berbegen sene varınız? 12 milyon. 12 jarımdan berbediniz ha? Жақсы aka. Bazarınız versin anda. Şap kança ken koz varınız? 15 bin somdan ha? Erkekler mi? Berbegen sene ağız akam? 13 jarımdan berbediniz ha? Kança baş var akam bir yerde? 19 baş ha? Satkanlarınız boldu mu arasında? Kançadan sattınız 5 önce? 14 jarımdan ha? Bazarınız versin anda akam. Şap kançadan ken koz varınız? 16'dan kam var. 16'dan kemi var ha? Erkekler mi? Yaşlar qanday? Barla qoz ekan ha? Berbegen sene varınız kança oldu? Bermеген сені ben Muhammed 13 bin sevgi sana bu taksir. Bu жаққа бербей атаса. Kança baş var akam bir yerde? 102 baş, 103 baş. 102, 103 başı. Kançadan sattınız aka? Satmayız. Satıl ekstra kelgenden mi? Жақсы aka. Bazarınız versin anda akam. Nassağı optom qozu var aka. Kançadan ken şap? Arganda 17'den 45'ge çeyin mi? Moğol var 45'ten eken tuğanlar. Yaşlar qanday yok kuat? 2'den 8'ge çeyin ha? Berbegen sene varınız? Sırtındağını 37-38'den berbediniz ha? İçindekilerdi çe? Suragan жоқ ha? Bazarınız versin anda akam. Şap kança eken? Assalamu alaikum. 25'ten kemi var ha? Urgaçı var okşaydı ha? 2 diş, 4 diş soğuk koyulur ha? Berbegen sen ağız akam? 20'dan berbediniz ha? Жақсы aka. Bazarınız versin anda akam. 8 jarımdan bağ boğut av aka? Kim kaçın? Kimlikte bu da. 11 jarımdan kemi var ha? Var erkek burgaçı var. Erkek burgaçı var. Erkekler ha? Kança baş var bir yerde aka? 17 baş ha? Soda boğut av aka bu?
Qanchadan bo'ldi? 16 jarımdan? 11 jarımdan, he? Oo, жақсы aka. Bazaringiz bersin anda. Qanchadan ekan, brat? Brat. 13 dan ekan, tug'anlar mına aka. Esini o'zi сөйлөгүсү kelgen жоқ, ауысырақта ekan. Uqqanlar aytып жатат. Qanchadan ekan shep qo'zi var? Mitizler qanchadan? 6000. Жоқ, qo'ylar tatda o'zi aka. 6000 dan, he? Oho. Erkek urg'achi bormi? Balle buchmavi. Berbegen sen varыңыз. 5'ten berbe aytasыздар, he? 2, 4, 6 ekan, he? Shep qanchadan ekan? 13'dan aldım. Aldыңыздар 13200'dan, he? Erkeklermi? Qancha bosh bor ekan bu yerda? 33 bosh, he? Mınaki tuğanlar, жатып alğanlar көп ekan. 33 bosh ekan, 13200'dan alıptır. Erkekler, he? Erkekler ekan barысы. Qanchadan ekan? 15000 so'mdan, he? Erkeklermi? Urg'achi var, he? Berbegen sen ağar. 13,5dan berbey atasыңар, he? Urg'achi qo'zi var. 13,5dan berbey atıptır. Qanchadan ekan ava qo'zi varыңыз? Ava qanchadan ekan? 17'den, he? Berbegen sen ağız. Suraylik, he? Erkeklermi? Erkeklermi? Qanchadan ekan aka qo'zi varыңыз? 10 dan, he? Kichkinekeyler 10 dan ekan. Erkeklermi? Berbegen sen ağız qanchadan bo'ldi? Patavogu. Qanday? Razı olsun Allah oldu. 11.000 ga чейин чоңдор, he? Жақсы. Qancha bosh bor ekan bu yerda? 15 bosh, he? Bazaringiz bersin anda akam. Assalomu alaykum aka, qanchadan bu? Qo'y, 25'ten. Yoshlar qanday bularning? 4 tish, 6 tishlar, he? Berbegen sen ağız. Patavogu. 23'ten berbedingiz, he? Qancha bosh bor ekan bu yerda? 15 bosh, he? Жақсы aka, bazaringiz bersin.